Oleh dariku, takla ate bata patabokana ne acara pemaringi ate ne channel YouTube YKB Sumba panewe wejewa. Toma datarenge po ne lina murda morbi sukritu menda kata madengi betulu pegata awal na ngau matua kata wage sebaya da. Menda kata sebaya. O ala amama ane na surgadana murima morbi sukritu. Pamalangi lang takaw o ama bayanganyage bukoro gulukarawa ma bayanganyage bampakako ne tole kapya kalua maga da matalu kugo ne duamu o ala ama maya sukradana ne bina ne ama gai kama tada mono kama kananu nawe li monowarna lugulimagu yako ma pande manakatam neilo gai kama pandege ne ina li monowaramu mono kama poesia ma pamareka dekerake ne tilu tole kama lima ke sebaya ama ua opi mendengar kuara salah boka lama orang arna namani mumur Yesu Kristu tagu lisu tagu kau kama pama papene ke sebaya ma amin. Oleh dadiku lina murda perengedan elodo tadi kewage wali buku renungan wasiat ne katawanawe lungguinawe pariwo mono patuka tadi kewage wana Kisah para rasul kauku aka iyana mata aka iyana dukuni na mata aka bulu iyana takana pakananu nelodo na mata aka limana lungguna weli na murda malanati Yohane na pario waina wee takane yemi a pario waingumi nyau matua ne a pirna lodo kiana lage hidandi. Oleh dariku pamanawarna murda morbi Yesu Kristu. Ne pandoma manda ito ata karetena pariwana ata apa atewai barna keretu nyawe katarinawe abene ngopenguna parawi inda oro pembei ata wadekake taka na walinge kalaki ate dauna na ata papariwo malalende na papariwa tatama wanda bata makete tilu kangutuna barna ala ama ana mono yau matua mono na tomawe pana ananda lapata ba ata papatukan na miori. Oleh dariku ne patulisan na Lukasa ina kaiwe patanda da ne surata kisah para rasul a aron barna pa ama Theophilus na Lukasa ata tau moro ana papanungan na Yesu na palolonge mala Yohane na pario waina wee taka ida ana papanungan na Yesu nange pario waindi nyau matua pario waina wee tahandu kawe apa etange pario waina nyau matua pario waina nyau matua na peningonge monokatari nawe malang ngau matua napa ianda tilu kangutuna barana ala ama mono Yesu Kristu. Ngau matua nia domokaina ayandi boto ngara ata papanungan na Yesu. Gai nagu kasakita wainge ne manakata maneilo paya kaluar miori. Ngau matua napa wili gai nagu kana onda we sangadi na ala penutana nyawe kana tengwi Yesu hida ana papanungana karema ni pa amiwi ngau matua mono ne nyawe ba deibawe boto pa sakitawi mono ana ni ama ne ito tarawi ke ne pandoma manda rio waina wee orongarna ama Yesu Kristu mono ngau matua lendege ne wee pario ta donge so manumara tole ka muriwali pana ananda ala mono enganyange pana kondo iruanda ngau matua gai dengan kata toleka pa ata papatukan anda nyawe bali nawe pa pario anda enganyange pana panunganda gai dengan kata pakakowe toleka kata kadekerange le ibiana miori
mono ida tuda papa eta na Yesu Kristu gai nagu kalendege ne pata tole kanda kata pa etawi mono ka pandewi oleh atanda na murida Yesu Kristu. Amin. Media kata sembayang. Ala amama anena sorgadana. Morima mor Yesu Kristu. Pamalangi lang takaw o ama matada mo no marenga bagone inali manawaramu apa nunga maga. Papario ama orongarna ala ama Yesu Kristu laptanya wa matua. Mono ne papario ama mu ana paptuka maga. Tuka ama ne ba kako tole ka mapuntana gai nagu kasakita mawang. Pampaetang gene patatole ka ay natakana ba ana nama Yesu Kristu. O ala ama ma anes kudana neli ibia patada mono pa eta ma nelodo tale ko mga tanana ma iya buata mereka dekar ge bampakako ne kolo katole kama ua opi maningar kuala sala boka lama ama orongarna na mane mu mor Yesu Kristu lisu tagko kama pampene ke subayam. Amin. Oleh dadiku duka kina lina murda parenga dan nelodo na bulakang ke like we subscribe we mono paparatung ge barna olanda wareka ne bata paratung ge oleh kai barna bata talarage ne li na murda maringina